Ha kesni keban Rio Jong kejing syak tangan Chairman ke Green Tech Foundation, Hamadan Malki bandawa na ke Sorkar Jela, banweng no ya ke projek ha ke lumpong deng, lawan mi u magistrate syakani ke Jaka syak tangan, ban yathu iki dekhot badai banweng no nagani ke Jaka banra no yu Chairman sya hospital, namar bah kejing kot jingkhya jong u kalahyar, hinre na kalyang jong u Chairman ke Green Tech tre bandet sya hospital, bat uong ba un kenria na kate ke Jaka kat ba ke Sorkar kampat weng ya kate ke projek. Hakani ke juhi ke janmian, u MLA ke North Shillong uba Adilbert Nongrum, ulawan mi syakani ke Jaka ban Aimin Sim ban Kirshan ye ke dekhot ke Green Tech Foundation. Nakaliang uba Adilbert Nongrum, ulapin pau ke jing ngongo na ke binta ki khun samla, kibla nut ban len yaladi ban mi syakman, ban yakun na ke binta ke dauba, da ke baong ru, ba ke kendau ke day ke jing im, uba Adilbert ulo ongru bakum unong mi khmat sngola ban shushong hayeng bat usngode ba unwan wan bat ban Aimin Sim yaki. Hakabani kong duk ngakan pal ka jing songu khamtam namdan ki khon samla ki rangba jong ka benri ki ba lanut ya ka ban len de ban mi shmat na ka banta ban kun ta ka dauba aman ngitip ba ka kentin bong ba land is life mo ka kendo ka de ka jingip ti kubu na paning kino mi khmat ngam sudai ba ngam sula ban sishong hayeng dengan sudai ya ban wan manai mensi meki bat khamtam ru bat ban ong iki ba ngaru ngani ai la ka jong lenti hakaba ngan le ban pandep la ka jong kamram aditi bat ka jingit klia amar yangi la jit kipai ba bat kathong hi na ka banta kini ki khon samla kalong ban pentikna ba ka sarkar kadong kam ban scrap yang ni ka project ka ba long ka jingta na ka banta ka imlang ka salang ka ta yani ka pateng mata bat khamtam ya ka pateng manwan tinga kuan perkemau pi ya ki por menchua ki british ki doli shom ken mi ki ong ken tien ya ki political leaders ki jongi what do you want us to do before we leave you kini ki political leaders jongi ki ong ba just leave us as you found us ka ba perkemau ru ya ka igi jengkaran ji ba ma calcium i president jong ma chaprang i baderu uwe entrepreneur ba la long uwe na pranki promoters mo kuno ban ken tiu ya ka tourism aga jingwan jungokai jongki weipat ki tourist और जो ऊपर नोन पन्ने का ecological restoration bar ka afforestation ti kani ka jing pan mau jungi bade ban penne ya kalum pong deng kum bakalong ngar ngawan ro ni por manai man siam nam tani khun sama kimdei ban sngo baki shai ban ngakan turu ya ka jai ban riu brok wei bakan ken mau ya ka jing duai na ka ban tai jongki aku an pan ken mau ru kali ka kamram jonga man pan ken mau namar ada ken mau hau senam arjar arsau aga budget speech apa budget session lawara lembaga zuru awa habdei ka lumpong deng kani gede ka benta ka ba don gajing internet ka bala left out unattended nakaliang government tin re balawan pat nai nakaliang juba Michael Sim ibadei ru chairman jongka Michael jongka Machapang tourism promotion group kumba arpnyu snem layo ikalis nakai misial tiga ba semua palapat ya do usnam bodon syata ka cikit kli na ka banta makan tiu ya ka jing kai partai haba layo kalis kumba arpnyo senam layaj kani ka banta jong list natai go pan mau ban biang shipo senam la ailis nang ta la ailis biang san senam nang ta la ailis pat shisnam lei ka bang habbu jing kli pat ya ki company berabar lem bakani ka mekhala invest manta kimut ban kumala pau partai ba ka government ni la bu adu ndro posnem ka agreement ti galong ki kadak jingkali kani aku ban bu ya ta ka jingkali ya ka government atu ka government of the day ka dei ka pro outsider na ka dei ka pro local ti dei helo ni nongrim ka ba ngako pangkan mau ni makadong ka jingtho mana kani rong lawan ra ya kani ka issue how bang lapen ken mau hakapor jong man respected minister eti mondal the minister jong tourism but aku ko po ngadap ong body ban extend na ka banta kani ka jing thamu jong ka Meghalaya tourism Machapang tourism promotion group kumaki ko na ka banta ban extend
Tikidon kahok ban extend makila pen keladur ya ti jaka. Layo ban wanra biang ya ta kejing itanat jong ta greenery lawan pai biang hati jaka. Kisim kido bat kejing itanat kala kering ya hiwi pat ki toris banwan siti jaka. Ndai ko basulingo ndai nakaliang minister ong bakarang don paprang jakaran tengah penjam no. Amar bagade poka house. Bola pemik takkan tien dong jakaran tengah scam hiru ba ka government kan dang extend ndai so phala pat menta nei ba ka government klanut ya kaban police state da kaban signing agreement bat kumba ki panpau hapo ka jingkali ke jonga ka ba dang shen lawan ra man aku bade bakani ka hawade bakani ka land of kanika acres of land ka ba ka government ka IT lembaga kanika MOU jing sign jong MOU walaupun pau ba kila sign kumba ndrupo senam ti ki ke jingkali ke bangkuan pen pau hani ke por kalau muko anbu ke jingkali ya sarkar masik ya clarification na sarkar boleh kailam bakla ya ka house muli kailam bakla tainga hapo ka house ki pen pau shai ba kadon kita ke agreement berarti ke Indian Hotel Corporation Limited hendai lembaka RTI ka balalap lembaki eco ia lembaga green tech mo lapan ka RTI but kelai bahan ila sign ka agreement but ka MS Omnium Hotel Private Limited aku apan keren basai ba kani ka Omnium Hotel Private Limited kumangitip ba try jongani ka company beri director beri Arun Kumar Rai larang bakla nga thai pir kum ki parlo press pia panwa de kani de uni uju basna ya ka assembly ka badon ka jingtua je badum de uni uju basna ya ka stadium jong lead porno ye sangma ka badon ru jingtua karo ti bat nako pakan mau ba halor kani ka clear land alienation ka bangitip sai nomor kadon ka act mo lembaga land acquisition de habangi acquire kalan nadu ka por asam ai por mo bangi acquire kalan habangi sim kalan nak banta kawi ka purpose kumbalong ka hydro power project hapo ka umnyam ti habangi sim ya kani lembaga kawi ka purpose habangi kajing temu ti kumbakalong kalong jingsuk ang tayo po apo sauli ru kisim nak banta kawi pat ka agreement bat kumbalong hani ka renja ini ki RR koloni ki basim nak kawi ka popos hendai kat baki penkalapat syakawi kumangitip menta ka RR koloni ru menta gele ede ya tigi jaka ko mensua pa nginang bu khanang tigi jaka nak benta pan ai jakari tengen kum ka rehabilitate nak benta gitu ki refugee tigi bun ki ka ba ngikum ka kum ka jat beriu nginang kamban kendet beriu ban pej halor kini ki jolong jaman ka bangimla ban sya ini ka land alienation namar kum bakaran syai karkum ke jingpau jongga jingjubab apa ka question hour ti kani ga jing ra jonga ni question hour mana kani ru ndai ka selong bang bio pat ban ya keren ambio ban participate bio ban debate namar ka kut no question hour ni ko bangli ya ka jingjubab jongka government ba ya kani ka karkom sim list ka sisnem ka jing one pai ta ka pisana ka liang jongka jongni ka hotel Indian Hotel Limited mo Indian Hotel Limited Touch mo ba kani ka sisnem kan 1 pai 4.47 crore nang ta ka sansnem kan 1 ka 7 pai 7.42 crores but nang ta shipo snem kan 1 pai 9.46 crore ti kumba ka list kan 1 rupo snem ba kumba kala pa ko jingtho ba kan 1 pai ka return ka pisa sa government ka jing yonong lemba kani ka list ka ba government ka aisha ni ka Indian Hotel Touch kawan akan kandai khandai spa prapuai point repusan crore te kejing keli menta kabangitip in the name of development our land our right has been snatched away mo hakerting jong development hakerting karoi kapal ngasya kini hai babun ki banta ya tagohok na ka banta jongi ka pateng barkham tam ya kalawi ti ko apan pau pi kani ka nakakamaram nakaliang jonga kumoy mali ko
nomor bang lawan ra igini poka house ngasudai hiru bangan jangkaman penim ya ka langi de banyak lang rekat barki hagan volunteer dan ingi iba ke government kanum take heed attention nak bantai jong kejeng kon ke jongki ngan hapan simpat dak we garai nomor ha nakaliang ke jonga nada pan pendep ha ka bidai ha ka bantai jong ka legislative ha bidai ke executive but masuk ngangit scam ba kibun ki option ki bang haban ya chakman tikani ngan perhat ngangit scam kini ki parlo bru kinang yo ke bor kinang ko kinang khia ba kinang la banyeng bane khun nomor kadega kamram mi ka bangi de ban ai msi mi ki nomor kle note banyeng rangba bane khun nak banta pande pansa ya khando wasi apan pande pansa ka hok nak banta kerja pendiu kusumi angka ko ambu kejengkeli pinru ekar mata bagi pai ba kerja pendiu ka kampar soto la datang si ekar da longkat kum ka standard football ground si ekar la hundru ekar kanu potuli yasi kala panu hundru tuli kemaran football te la kerja pendiu kahun macam ngap bat ban supait ka ya ke bagi ki khon samla ki beton kerja ke clear ki mi sakaman nak banta bandawai ka hok nak banta mengila pene ban pansa ya ka hok long try ya bomba kalong ki bang panpau fi menen ma kum kalan acquisition dei kalan acquisition karkom acquire ki kalan karina ka banta ka we par ka jingmu ndai ka bag penong ka manta pat nam ta ka we ti kata wong la belong kalong violation ya ta ka an ya ka ak mo ti bat ya kani kalong ba kumangi khenlom som manta ya ka total amod area jong tu ka whole project kan 166 ekar